Eye n'Ensoko TV oboroso bw'umugusi. Isato chia tokire chia bono botuko mwanchu murigereria obutuko no bwemeronge bere na gatano na kabero mutinyu 12 mwaka bwichiru bere meronge bere ne tano no gosaba kwa ngano gendete kwegokia nimero bere gendeta sembeo y'Ensoko TV abona senchira ya bene ngo kwarigania semesa yamaya kuru Ensoko chinsa isato tomurikira ya nekiwe ase heri tukeriga nchenkuru kwa Clinton ndigi agosabira karansoike obena incho kurbono wika umweri asenge nchemesa yamaya kuru Ensoko chinsa isato achakirabo. Karibu sana mwanchu murigeria bono togochaka na roboti rokobwatia hekero mutimoko hoyega bweru soko nekiwa omotinyi oikomi na kabere kiro mwaka nigo kororokana kuba nemega emenge anene hekero konyora banta bange bakoira omotimoko kurwase chigasi ao na goikirana hase chinka chabo hirigo sangase emega yega aboigo murikitu Vincent Monda nanyara kobaga kwenekia ugosangane amate moyanekyo kumerana nencheremo yokumurikira chiamate chinde chiganrate kumerana chinga kechigaso koringoria ari anekiwe ase omwako yiga naboigo kweroberia sogo chako ari ganyo omwako muya Nje onkoro kwa Nyayemi noyo mutulinde umuchitora igano mucho mutuli kabantu barana abantu ba mutuli Yamate ya nemweri muturi na rudi amora muturi nigo basangirekanire asenkeye egotoka bogesinsi aigantana ime yabo mwagamo ekerenyo notimogirango eligo sanga yamate yonsi ya mwa muturi yamateye ekeroba kumirana nkonyora barekende babeka monwa kolende talikarokyo ekerenge kenene goikonyo amange naro bagusanga eneli bagana liro chifamily chikonyorana abantu barwa korwao bauna rero yabeire modern society tenga muna dirikale karutu akinita abantu mwamenyeta mu mwensi ngaki yabono konyora kiro muntu abandi bakale Mombasa abandi bakale Numbu abandi bakale Nairobi ije ngaki ne wenrete tokonyora libaga mnabone sunku kuso mwako muye abantu mwachamo muni family mwakwana mwarana abana barana ikinege ntekenene telina imogo chamana singincho gusonda yo tabuga tekendo kuli mwawo yelina singincho na tikatonyorana na baminto tikato share together Yamateye nige goteba buna oyo no moyega bakwarigania kero mwaka asenka yabo tali mwako yo gwoka bayobwate ere nyone kara baibuli baito bare ngoro nabo twale ngikonyorana nabo yabikire na kera engaki yesuku twachamo twamirana twaikaransamo twakwana nditwaragera ekero bakorire gosanga endagera bono nkonyegera bare akeigo nabo igo chinkwana chibwatense abachokoro bomuchie nkoboribwa bare batebe yamate yo muchiobo bali bakonyora nkogwa bali chibesa bunekewa. How many children did she have? Correct. Now, name her children in order. Stand up and go. I know. Good afternoon, Priscilla. Mama. Seguro Zach. Seguro Charles. Seguro Yachai. Seguro Anna. Aida. No. And then who? If your head too. Jonathan, finish. Baba Sarah. Ah. Baba Magi. Hey.
that was a yes. Aiga kero ya mase ya mateye nkoro kiale esabari yaye yo mwaka una yale na boigo aliabangete goche gutwara omwaka omuya. My name is Sam Lewis Momanyi, going to Form 4. A highlight of the year, academic life has been good. I'm the deputy school captain. Wow. My name is Hannah Adoyo Moturi. Something about this year. Oh yes. I finished my masters. On top of all, I changed my title. I'm now known as Dr. Anna Muturi. Major highlights, nilitoka Kengen. After how many years? After 9 good years. Hey. So right now I'm at Zamara, manager consulting. Korengana na Nyayemi niga goteba ngwetero moyega bunoyo eamate ekwaga chobomo bwenga na boigo ochika chinga chonsi buna nere buya chisange amo. Egenteka na egentumuni gotoleta amo nkelina katwe karansiramo na litwaba basani na litwenyuranie twamanyana twespi na bantaba motole na abana na borutwa babeka bamanyana egere bana baosoko kisiko bachikunyo kolibora nino olibono ningo no ili monno aseka goriekeke mbuya bana baumerana mbuya as family konyorana ekolori bagaliro telina goikenda gere tokere nyingo yo gukumya pana nilina mwaumerana ditukeli monyo babire mwakwananie mwarona mbia mule kilo muntu mauchikoende sikiransa okolegas engani yo konyorana ase amate ya mwamuturi nige kororekana nyagusira baba ariko yakera etebe kera chingaki goikanonya na bachukuru bayebwate. Albert Muturi anam baba alikufa alitocha 2015 August. Unity was number one word. Alisema nisiache watoto wote. I need to have all the children together. We don't leave anyone behind. We teach each other to grow and also to love each other. Ogokorera eamate yegwetera abachokoraba bakoganire amaya yo gukora mwaka na guchaka oliomoya. My name is Bansi Moturi, aka Nyaboke, aka Mama Christmas, and I want to wish all of you a merry and a blessed Christmas and a prosperous 2026. God bless you all. Ekero abande bagochika obomo bomo gusi nigo togwesemia kurwa senkeye buna tiga obomo bochake kurwa chinkaime. Inche Vincent Monda na kwarganiria ya Imeyen Soko TV. Abarakiwa Beach University kurwa sensembo ya bunge ya Kitutu Masabe County enyumira niko bono baikira na segi karokiabo yakero mwaka kene kiwase chiro yerigoma habwase bono baruro koboria hase okubwaterana egati abwatani ase chisemi yo gukora umuchando busomo chando bwabarakiwa ayiba gwetera goikirania chisemi cyabo hase bono basabire ogokonyo hase okonyora chibesa bakoragwa no munyakiro gobo Brand Magangi niko bona atebire obaremerwa bwebitoki na bwagere abande baba masoma abo hagosareka hegento boigo baburia serikali mente chibesa chichi basari boigo chiria cheke gancha kerikia help erigo chiako ene kiabunango ikirani bari chisemi cyaba sencheringia muna tu achirega iga egente getangani tu arela sirige sumbwete most of our families is a lack of support in the education system. Ntoko keiri ne chibesa to kunyaka watokwe abana funzi mogete etutagete ana increment as chibesa chirito kwebu for 5,000 to 8,000 kichiawa chinke. Most of the students have deferred baruri school as of lack of school fees. Ndo wate abanafunzi bakuru from vulnerable backgrounds na abandi bari total orphans. Etutagete na barbamentu gento kende igoromba yago neli bukumi gosenaki ekiagere tutagete gento equity and not equality. Obori to apply kero to apply chanyoru goche gose barusie list yebwate omusho eskuru jigocha na kyotorengerere nesengenje tomatenga obo semi gose chisemi na chichia konyere chinyomba nesengenje tomatenga chisemi na chichia rosiri abarai nesengenje tomatenga chisemi na chia baiboli baito bataito to tware chisemi na intuna titotaito to tware. Comrades niko bagwetera a lot of financial challenges ntete gosaba omo waziri John Badi nga comrades batebire bataite help in time. Asengenje a lot of comrades bago struggle na rent issues
na mangana sustainability okorendagera. Comrades power. Comrades ria. Tukoska busemo ancho morigaria bonchoria bebirengo ao kurwase chiro nyako igotoka nsemo ye bunge ya Kitutu Chache South County ya Kisii niko basokire na kwemurungania higuro yobarai kurwase serikali ya county ya Kisii maega yo kurusiwa echogo aragatatu asomotienyi egento bono bagoteba niko babere bagwakana ase nchire yo ase emyaka ya itire nabo igo barugo saba gochia ase serikali ya county korogwo no mugavana we county yo esokie eriko ganya ne mechande yo bagwetera. Asa Marieta nje wankuru David Mumanyi mwenye biashara Onyakoe naende wondo mo chairman Onyakoe business community igo yegeto mwako yega 2025 ekere tu anyora chi invoice chikore tu kwa municipality ngantuntore under municipality there before emyaka ende yonsi go tu abere to ko na chachile state kurwa sub county one kare tu anyora information yeyo raisi alam tutienyu kabere tare 12 tukalikali rube tukaserve all the necessary people abantu no county commander of police minister of trade chief director of trade Kisii County chief of revenue Kisii County MCA na manager of municipality Kisii County ekereba nyoreta marubaya to abairete sichiobes chiabo. They never responded within the 7 days to our notice. Kuruga buto kalikana ndeli rubelinde liko bari mind dated tarehe 4 mwezi wa 3 2025 Narilo liyo raise our concerns ikiagera no nyene bintu bi ale gukwane kanganya kwa togokorerwa itwanyorete nga mbiyo. They responded na obisi gaichaga igaisaransa mona intwe tukaruoro tukatebania nga bono ekere tuasinyana twanyorete nga public participation inja koletwe ande tukanyora nga no nyene ncherejeri chinvoice ichialenga kuruegwa abantu bali balenge gochirwa babachite bagaso komisa handle business people kurugabo bagatebalende bono ngatiga tuirane ntoje tubairi chibu omugavana namanyita mangana yangantu chandegete kiagerantu asabe all the offices including the county clerk tokaba amarubaya omugavana namanyita mangana yakiagerekere tu arangere tu atebe no mugavana gochigo tu address yo tachete namanyita mangana yangantu chandegete nginchinga bune nainde bono igabanya biashara kerbana jirutireti eche bacha baisaransa twanyora nirega iga egento twaetirirero nkeringana ki bono chini voice chindurgo chigo chiona ande chogoteye go chigokorekana mpaka twanyoranire erinde tumanye ko rwororo tore way forward. Tukoska busio mwanchu morigeria monagari we bunge nene mheshimiwa Moses Wetangula niga kwaniro kuganyo kororo kwa barai kurwa sorongoro Western Kenya na boigo abananchi kwenekia bunangocha baramo kubwatira nasogosira serikali ya bono ya Kenya kwanza nsio buraibo muraibwense William Ruto ilibachi konyora amagendro na biko kwenekia mkobeka bara senchire rengia yo kweroberia busio bonchoyo bonne mwaka bwe chirubere 2025 nebera kuwahimiza. Mmesikia nabii akisema, nabii ni mtoto wenu. Kule bunge, wabunge wa region hii wameungana na nabii ndiye karani wao. He is the Secretary General of Western Parliamentary Caucus. Na yeye anaunganisha wenzake wote ili umoja wetu uchangie umoja wa nchi yetu. Na mimi na warai ndugu zangu, kura ya 2022 sisi watu ya Bungoma tulisimama pamoja kabisa tukapatia William Ruto 71% ya kura zetu, ndiyo kaangusha Ratili akakuwa rais. Sasa tunaenda 2027, ila alituahidi papa atakuwa speaker, mimi ni speaker. Musalia atakuwa prime cabinet secretary, yeye yuko. Cabinet yake ya kwanza nilipatia msichana anaitwa Susan Nakhumicha, mtoto wa mama Omungaji. Susan Nakhumicha Omuiwana Mungaji.
Saa hii yeye ni ambassador wa Kenya kule Habitat Nairobi. Msichana yenu. Sasa mjione hii si serikali ya kule, ni serikali yenu. Serikali yetu. Tutembee pamoja, tufanye kazi pamoja. Ukiangalia hapa town tulizindua soko, inajengwa, iko karibu kumalizika. MTC yetu iko hapa, tumeweka shilingi 164 million kujengea watoto wanaosoma hapo hostels ili waweze kukaa vizuri. Barabara hii nimewaambia, na mambo mingi yenye tunafanya. Ile tunawaomba tu ni tushirikiane, tusimame pamoja, tutembee pamoja ili kaunti yetu ikuwe peaceful na kaunti yetu ihesabiwe kama kaunti zenye zinachangia umoja wa nchi yetu. Tauskapasio mwanjo morigario mwaziri utendete wizara yoborendi boy meyense Mheshimiwa Kipchumba Murkomen egasokire na gukwandire miroberio wizara yaye yabekire yogochakurwania usikwenekia gwikirania segi yokurwania marwari atancheiri na bwiga mariogari yogotindia yo arentiro muchando bonge abego kwenekia korenta okuboro kuburendi ase chinsemo Mheshimiwa Murkomen nigarenge ko yakwanaiga ekerekire na sumo iga gwechi gosoria ase county ya Trans Nzoia saa tebire na ari tayari kubwatirana n'ibitabo byonse byoborendi kwenekia buna hesegi yongo ikiranira ase nchire bwendrata tuweze kudhibiti the use of alcohol, drugs na bangi. Isikuwe ni hii siku leo peke yake, but tupeleke hiyo campaign mpaka siku za uko mbeleni so that we can have a community. Ya mwisho ni just to ask you youth, don't accept to be used by anybody to commit crime, especially mambo kama za goons or criminal gangs. Desist, msikubali. Shida kubwa hapa Trans Nzoia ni mambo ya miadarati na pombe haramu. Na tumekubaliana kwamba tunaweka bidii. Tuko na shida kidogo kwa sababu Trans Nzoia ni border county, Bungoma ikielekea Busia na kwenda huko West Pokot. Hiyo porous borders ndio wakora wanatumia kuleta pombe haramu ambayo inaumiza vijana wetu. Lakini mwaka ujao tutaendelea na ile tulisema crackdown kuhakikisha kwamba tumepambana na wale aswa mabwenyenyi ambao wanatumia pesa zao kuumiza vijana katika taifa. Mwancho murigeria narayo hasemesema yakuru ensoko chinsa isatu na boigo ritukeriga ayaene kiyo kurase chinsemo ndiye mona soko sanga na intwe na boigo ndiye mona sabari kubaito bamangana abanekia nkonyora baraya ene kiwase ritukeriga kokugandrobo tukobya abigogandra gutwara uburgerio bya bwemeroberia gendrata sembeo yensoko tevinche nkoro kwa Clinton Ndigi aseribagaria ya Barnabas Ondari na bwigo toldi kuro studio akabere banekia amariogi nechibi chango charase nchirerengia twakugandrobo tukobya kuro studio akabere bagonte bingamba manye umuya bo kwarigania esigukuyu ikiro mwere na bwigo umwako muyasenge ncho bagotabanga gochakira butukobwara bambari gochikomera na asembeo wikabatambokira umwako muya 2026 gasenjera ende bakomanyenga bachakira umutimo ko basenjera yabene kuri ndenche nondega igari tukori yankyo no chikomera na nere Frida akiruba semesema yakuru ensokense mona bwego isato ikienya gigochaka na nche nondega ganche tinagenda mutimo ko bada tumira na asembeo nyasaye kawanchi